Ukubheja mumukhwa wakade odosa abatsha nabadala. Kuthoma ngokuthi umuntu athande ukubheja imtshini emkhulu yemakhasino. Wehlele emakhoneni wemalokitshini lapho uthola abantu baguqile kuchidayisi. Kodwa imphumela khona iyathusa. Ukubheja kuhlukanisa imindeni eminingi phakathi njengombana kugcina kuyinto umuntu aphila ngayo begoda abanengi bagcina banenkwelede eziningi. Nekinale mokhala anganadlala di-dice. Yo di dice ura atsia le venture ayo itshwarisa ka 8,000 ke sa itse venture re rekile 50 something thousand atsia venture itshwarisa ku di dice nka 8,000. Ukubheja akhange kwalimaza imali zabo kwaphela kodwana usobenda bakhe wathoma waba umuntu ogulela futhi kwabethwa sisifo sehliziyo ngokudliwa imali eningi. Ekiya kwa koli kulela ke re ke tshwere 8,000 ke tlo e ntsharawa o latetswe le nna setse ke rekisitse nna ke berekile hakana ke bofa mazambana ke bofa ditamati. Gambling is ile venture yaka a kenya go bona gambling. I'm sorry ke re setšhaba sa South Africa tloelang gambling o tla tlhaka wa tlhoka le ditlhako bana bana le dijeresi bana bana le diaparo tsa sekolo ka baka la gambling. Umpho Maratwa oneminyaka ema-21 ubudala batsho wathoma ngokulinga ukudlala amadayisi kodwa walemuka msinya bona hayi ayikho into ayenzako la ngombana qobe langa uvukela lapha ekhoneni kodwa sekuba kumhlokho mhlana vela notikana batshutumbile. I used to play dice but I stopped because I see that there is nothing that I'm gaining. It is only lose because I lose 30 days, I win 1 day, so it is a lose. Maratwa uthi ingozi enkulu ngokuthanda ukugembula ukuthi ugcina udliwa yonke imali onayo. Kesinye isikhathi ugcina uthengisa nendo zakho ozithandako ngethemba lokuthi uzokuthumba imali bonakalako kanti akusinjalo. Hodi wa di 350 government is trying so hard or at least riska bola ke tlala ba hola di 350 ba ka tsona go gambling ba hola medende ke re bokoko ka mo di casino o kre bokoko ba tletse ka mo di casino. Ukubheja okusemthethweni lokungasisemthethweni kukholo kana bona ngasekuyinto eyenziwa khulu lapha ekhethu. Kulandela utshwala ngokuthandwa lapha ekhethu. Okubhlungu ukuthi kunzima ukulumula ukubheja. Isazi ngezempilo sithi abantu abathanda ukubheja kufanele bakhulume ukuthi bathola isizo. Imphumela yokungenelela khulu ekubhejeni mikhulu khulu emakhasino. Kodwa umuntu kunezinto inqiqundo angazenza nofana ngakhetha okuhlukileko.